sve više svoje goste usmerava na verski turizam i bogato kulturno-istorijsko nasleđe. Spomenici koje je za sobom ostavio jedan od najvećih graditelja na svetu, Mimar Sinan, sve više su u fokusu pažnje i turista sa Balkana, jer upravo je on gradio i na našim prostorima u vreme Osmanlija. Čuveni most Mehmed Paše Sokolovića na Drini bio je poveren baš ovom graditelju. A evo koja su njegova remek dela u Turskoj. U Turskoj vremenu prkosi fascinantno zdanje, džamija Sulejmanija. Kako kažu, u njenu izgradnju utrošeno je 3000 kg zlata, a gradilo je oko 4000 radnika. Sulejmanija se smatra vrhunskim delom poznatog osmanlijskog arhitekta i graditelja Mimar Sinana. Izgrađena je između 1550. i 1557. godine. Među simbolima neprikosnovene vladavine Sulejmana Veličanstvenog jeste upravo džamija Sulejmanija, izgrađena na brdu sa kog se širi neverovatan pogled na čitav Istanbul. Stručnjaci kažu da je struktura građevine tako jaka da je preživjela na stotine zemljotresa, a da se na zidovima nisu pojavile ni najmanje pukotine. Zato je zovu neuništivom. Arhitekta Mimar Sinan na ovoj građevini pokazao je svoju genijalnost u tadašnjem graditeljstvu. Veličanstvena džamija Šehzade u Istanbulu simbol je očeve tuge zbog njegovog prerano preminulog sina. Mimar Sinan je ovu džamiju izgradio u čast princa Mehmeda, sina Sulejmana Veličanstvenog i sultanije Hurem. Mehmed je umro mlad. Živeo je u periodu od 1521. do 1543. godine. Reč Šehzade u prevodu sa turskog znači princ. Poznato je da je džamija Šehzade podignuta po nalogu sultana Sulejmana kako bi zauvek ovekovečila uspomenu na njegovog najdražeg sina Mehmeda. Prestolonaslednik Šehzade Mehmed umro je neočekivano u 21. godini. Par sati vožnje od Istanbula u mestu Jedrene uz samu granicu sa Bugarskom nalazi se džamija Selimija, koju smatraju Sinanovim remek delom. Ona je građena u vreme sultana Selima II. Minareti su visoki oko 90 metara, međutim, posebnost džamije se ogleda i u njenoj kupoli, koja iznutra izgleda kao da lebdi nad otvorenim džamijskim prostorom. Nedaleko od nje je džamija Mehmed Paše Sokolovića. Mehmed Paša Sokolović bio je u osmansko vreme veoma važan državnik. On je poreklom iz vaših krajeva, bio je pravoslavne vere. Onda je, znate već kako je to bilo, regrutovan u osmanske vojnike i veoma brzo je napredovao. Sam Mimar Sinanom je izgradio ovaj objekat. U blizini je veoma važan kompleks koji je izgrađen po nalogu sultana Bajazita II, dede Sulejmana Veličanstvenog. Zapanjujuće je da je na početku 16. veka ovaj otomanski vladar u okviru ovog kompleksa u Jedrenu izgradio društvenu bolnicu u kojoj su se lečili i oboleli od psihičke bolesti. Zanimljivo je da su psihički oboleli lečeni muzikom, žuborom vode i miomirisima iz obližnje bašte. Osmanlijski arhitekta Mimar Sinan gradio je objekte vodootpornim malterom napravljenim od gašenog kreča i agregata od mješavine gline i peska. Stolećima pre nego što su Japanci počeli primenjivati seizmičke izolatore na svojim zgradama je postigao slične rezultate. Svaki korak u procesu izgradnje bio je ključan za inženjerskog genija.